Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 2. Maragsakan ti apo kadagiti naimbag at tao, ngam okuman na dagiti agpanggap iti dakes. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rita, adda ko maibagakan ka. Katsapay ko taumanugot ka. Anya day ta, Carlo. Ibagam laan. Kaya't kun nga agkalay sa ta. Ah? Ngam, awan pa'y urnong ta. Uray simple lang agkalay sa. Tinapatag, makapagsimpatan. Kalaat samot day ta, Carlo. Kaya't ko mga agurnong tapay. Saan mat nga innapuraan day ta kalaysa? Iso adi ka kumaaga pura. Nasaysaya at matlaang no agurnong tapay. Itikas ta, bunggan to ti kalaysa ta. Nagpintas na talaga ni Rita. Masapul asyak ti pagtinagan na. No apay mo't ngamin ani Carlo ti inaknon na. May samot na dya, Carlo. Amo na nga gusto akin ni Rita. Ngam ino na ang nakit din. Makapasuron na talaga. Ngam sana mabalinti kastoy. Mang panunot ak itiwagas. Tapno matagikwak mutlaang ni Rita. No kasta, saan ka pa'y anak kasagana apa ikalay sa ni Carlo? Anak? Saan pa'y nanang? Kaya't ko, agurnong kami pa'y. Itikas na, andan to pangrugyan mi. Apaman ang makapagkalaysa kami. Kat, imanugot ni Carlo iti day taapang ngedeng mo. Una na, imanugot mat. Ay, nasaya at nga rudno kasta anak ko. Masapul nga agkin naawatan kayo latta iti amin abanag. Iti kasta, saan kayo ang maipada kadagiti dadduma, akanayon ti panagsubangda? Una nang, talagang addadagiti kakasta nga agkarelasyon. Saan da pa'y laan nagkalaysa, ngam kanayonan nga agsubangda. Gaputa saan da nga agkinaawatan. Ngam da kami kini Carlo, adamot dagiti gundaway nga adda di mi pagkinaawatan, ngam masulbar mi matlaan. Si kamit gayam ti dimteng, Carlo Barawk. Ala, sumrek ka pa'y Apag-isaw, addain luto ni Nanam Elsa Abikaw. Mayat day-day nga ikape. Ay na, agyaman tata. Naimas tibi ko ang maikape. Ala nga, Rod. Agtugaw ka pa'y laeng dito'y salas. Inak bang isagana iti kape. Kan ayabak mo't ni Rita iti kusina. Ha? Ay, amangan mo't numadisturbo ni Rita, tata. Amangan mo adar aramidin na. Awan pagdanagang Barawk. Saan ka nakaisturba? Kan may isa, tultulungan na lang mat ni Nanang na ngagluto iti merinda. Kasta ka di, tata. Alang arud Urayak langan ni Rita dito'y salas. Mangan ka lang, Carlo, ha? Kan mang balkotak tumatlang itiyawid mo. Pangramanan to dagiti kabalay mo. Ha? Uray saan na kon nga ibalkutan. Nakababain mat. Nagmerienda ak lang arodan dito'y. Kalpasan na. Mangyawi dakpay. Okay lang. Kan may sabilin mo't lang datatang kananang. Ikan kakano iti iyawid mo abiko. Alang arod, si Katimaka mo, Rita. Sigurado ang magustuhan mo't dagiti kabalay ko tibiko. Naimas nga mintiluto yung kaninanang mo. Kasta? O sige nga Rod. Mangan kalata, ha? Sana bale, adumot ti inluto mi kininanang. Wen, ay na, adun tikinan ko. Carlo, naggapu ka matgayam di tabalay da Rita. Wen, Rico, napan ko man sinarungkaran ni Rita. Kasta? Kat, kano ngay gayam ti kasaryo? Ha? Mabayag pa'y detari ko. Kinapuno na.
Kaya't kun ngagkasar kami, hangam na ko na ni Rita, agur nung kami pa'y kano, iti kasta, at danto kano pangrugyan mi, apaman amalpas ti kasar mi. Kasta ti kayat ni Rita? Wen, sabagay, husto mat kid din ni Rita. Nasaysaya at matlaeng, no saan mi nga apuraan ti kasar mi. Nasaysaya at ngagpaiso, no agur nung kami pa'y. Apag iso lang unay ti kaadak dito'y palengke. Awan unay ti tao. Iso agatanga kung dagiti nasken agatanga. Iti kasta, makaawid akmat la adagos. Ay, Rita. Ada ka gamit dito palengke. Ne, Rico, si kamat gayam. Adda kamat dito'y palengke. Wen, adala ginatang ko. Apag iso ang nakita ka, iso nga inasidigan ka. Tinasihat. Umay ka. Hinta pa merienda. Ay, kwari ko. Adda pa ngamin gatangak. Inton mamin sa laangan. Agap apuraak ngamin. Alamten. Mabit lang mati pa nagmerienda ta. Manugot ka yan. Sige, nga mabita ko malaangan. Adda pa ngamin papanak kalpasan ang magatang ko dagiti nasken agatangak. Wen ka di. Mabit talaang. Wanya, nabsog ka kadimat lang? Wan, nabsukan. Agyamanak iti panangilibrem kanyak iti merienda. Awanan yaman na. Kahit agyamanak mat, tapinat gam ti awis ko. Wan mat maalangarudan. Rumwartan dito snack house. Iti kasta, makaawid akmatan. Talaga saan lata nagkupas ti kinapintas mo, Rita? Makapamauyong ti kinapusaksak mo. Apayakit kitaan nakmatlatan. Ay, awan. Pasensya ka lang ko man, ha? Mala, rumwarta nga ruden dito is snack house. Apay nga itala sumangpet ka, Rita. Itay pa lang urayan da ka kanitatang mo. Pasensya kayo, nanang. Nagkita kami ngamin iji palingki kini Rico. Rico, jay sigod anagar-aram idikan ka? Kasta nga rod, nanang. Inawis nak ngamin ang nagmerienda. Kahit anya nga iti makagapo nga inawis na ka. Amang ano ada nakakita kada kayo ang nagkuyog, kat sabali pa iti atapon da. Napanunot ko matladay tananang. Ngam sa nabali, italaang matday jay. Diyak lang amin napagkadkadan ni Rico, nanang. Dito uyak nagtambay. Napag-iso, dandanin agawid ni Rita. Nukas kasano, may patungpal kumatlangan ti planok. Urayak alumabas dito ni Rita. Kastoy namin nga oras ti panagaw-awid na ket. At daimet ko nga ipaangot ko kenkwana. Iti kasta, makaturog kat may patungpal ko ti planok. Masapula siyak ti pagtinagan ni Rita. Saan kat aday jay akarlo. Itala sa anak anasukon ni Carlo. Kasano, nadadaal ka no ti motor na. Iso ang kapilitan nga may sakit ang agawid. Sana bale, asidag akong iti balay mi. Iparpartak ko pa iti magna. Ha? Rico? Ni, apay ang nagbalangan ka mo't hindi tadalan ko. Ha? Ni, anya dyan ni-spray kanya. Ha? Apay ang maulaw mat. Adita, napukaw ng tipuot na. Sakruye ko na. Kat ipanaw ko dito eh. Ang mga nuadapay makakita iti inaramid ko. Kamaudyanan na. May patungpal kumatlangan ti planok kan ka. Berto,
Awan ka di pa iti anak ta. Awan pa'y mait bakait. Day, apay nga ay. Rumbeng ko mga addanday jay iti kastoy nga oras. Mga no nag-overtime Si good mate, ano kasta nga overtime kat umawag. Tapno ipakada na kadata. Ang apay nga itala asaan nga imawag. No bilang ta nag-overtime. Ay, awagan man kit day. Iti kasta, maamuan ta no nag-overtime no saan. Amangan mo't no nagkuyog da kini Carlo. Ay, tinasayaat. Nilaangan Carlo ti awagak. Amangan nga agpaiso no nagkuyog da. Aday ta, nakadanon kami dito'y balay. Ay, dumsag akong dito'y kotse. Kat sakuruyak mo't laing ni Rita. Ngayon nagdita balay. Awanan ka iti ba, Enrico? Ha? Carlo, kasano Di amom ka di. Kat agbaligi ka iti dakas apanggap mo iti kayanet ko. Ha? Kuha, Carlo. Kuatarupam! Uwan niya, Elsa. Naawagam ka diti anak ta. Ay, saan nga road lakay? Out of coverage, mati cellphone na. Kan uray ni Carlo, saan ko amawagan? Agriring mati cellphone na, angam saan na asungsong batan. Nay, sapay sumip nga tayo. When now, pudno ti atap ko. Nagkuyog da nga taki ni Carlo. No pudno nagkuyog da. Apay nga road asan damad lang nga impakaam mo kadata. Iti kasta saan tangag dandanag. Ala, urayin ta ti anak taging gayon ton madamdama. Ket no saan pa'y laso mangpait, rumwarak ta sa pulay. Ay, ala nga road lakay. Ay, padasak tumot nga awagan inton madamdama ni Carlo. Barang maawagan na. Hello? Hello, Nana Elsa. Ay, nasaya at tayo nawagan nakbarok. Ay, nagkuyog kayo kadi ni Rita. Itay pa'y lang aming urayin may. Hangam aging gaita, awan pa'y laang. Oo, Nana. Kadwak ni Rita ita. Katawan rumbang apagdanagan nyo. Paawit kami dita. Ha? Ay, agyaman nak. Ay, nabang aranak pa'y itidaytaan amwak barok. Ay, kasta unay adanag mi kanitatam aberto. Kasta ka din, Nana. Pasensya kayo wala ko man, no saan ko nasumbatan dagiti awag yu itay. Hanggang saan na bale? Di tatayong tulangan balay yung agsasarita. Ay, sige, barok. Carlo Barok, anya tinapasamak. Apay nga awan po ti anak may. Win nga agpaiso barok. Anya tinapasamak iti anak may. Saan kayong agdanag, Nana, tata? Patsyak, agsublin tumot lang ti puot ni Rita inton madamdama. Apay nga'y anawanan iti puot. Anya ka di talaga tinapasamak. Idisukunak ko man iti pagtrab-trabahuan na. Nakitak nga inlugan ni Rico iti lugan na. Isu asinurot ko. Kasta ka de. Ay, agyaman kami kan ka, Carlo Barok. Imbaglaangan tanay ranagayam nga daka iti day di agundaway. Tano saan? Mga no nagbaligi day jay ariko iti dakas apanggap na iti anak may. Sa dino tayan ko. Adda ka dito ospital, Rita. Ay na, agyaman kami launay, ta nagsublin ti puot mo. Kasta unay adanag mi. Huwan anak ko. Kasano? Italaang mo't nga men anak kapuot ka. Ada sopas dito oy. Amangan no kayat mo timangan. Uwan man nanang. Mariknak matan tibisin ko. Ala, mangan ka pa'y nga rod anak. Ituloy tayon to ti agsasarita kalpasan ti pandangan mo. Ala, mangan kan, Rita.
No kasta, nakabalod itan ni Rico. Uwan, Rita. Adumat gayam ti kalukwan na. Agasem, aglakla ko iti maiparit nga agas. Kansan la dayta? Agar aramat matlaang iti maiparit nga agas. Kasta gayam, isumit lagayam ana iturudnak apagaramitan iti dakas. Ngam pagyamanak ta saan ang nagbaliki. Uwan nga rod. Naira na ngamin nga addaak iti asidag. Isuan nakitak ti panangilugan na kanka. Kat dayjay, sinurot kayo. Agyaman na, Carlo. Nuawan ka lang ata. Ang mga no na isagmaka ko. Awan nan yaman na, Rita. Nalabit. Inturong nak ti apo iti daydi agundaway. Tapno ang patinggan ti kinadakas daydi ariko. No dakas teramiden tayo, dakas matlaang ti pagbanagan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.